Muingi wa bururi wetirire na kinyi ndumiriri ya president muthenya wa mwambiririo iguru rigie mirugamo ya thirikari bara-ini ya COVID-19 mwihoko wa ingi uri kuregererio mawatho maria magathikirwo niguo kurigiria gutamba kwa murimu. Onjoria amira ene mikawa na irabu mari ithabu-ini ria gicunji kinene kia muingi wa bururi uria utarire kuhinyiririka kiwonjoria mwena wa igembe ya kianda arimi amira no gucakaya maracakaya kumana na kuhinyiririo ni kuhingo kwa mihaka. Mianka ikuhingwa mira yetu yareka gwita kura twendagia Somali itonete thina inene muno na tweta asare nene muno batu yetu ya kina mama itutesekete nontu tutegemeaga kuria na kunywa kuma kimerene kiegeto kia mira. Akitufungulia mpaka sisi tutafurahi na tutasema na asante, tutamshukuru. Arimi marenda onao maheo marua ma kumetikiria kwendia magetha mao mwihoko wao munene uri bururi-ini wa Somalia kuria matigaririe thoko ya mira thutha wa thoko ya Ruraya na bururi wa Netherlands gutufa. Tukumite hasara ya pesa inyingi nontu irima retu twendeke Somali na kinya kwethera ya wako mira yetu ni mingi itithiria kenyaki na itukuromba raisi wetu aturikane aiwe kiriro gietu ntukwena aru atumuririra arugore ndege kana ayetikirie ndege cia merigo ira ciuma Kenya igeta Somali nontu mira yetu itaga Somali. Urimi wa mira ni munyiginyigi wa family nyingi kaunti-ini ya Meru kuigo kwa miaka gukimatiriria na njira nene. Kigiriko ta giki no takio kiragererwo ni ene irabu bururi-ini aria maroria thirikari iregerie mawatho niguo macokererie mawira. Ithuĩ tukite kurira thirikari na kumena ni wega tondu COVID-19 ni yokire na COVID-19 no nginya tumira tuguikara nayo. COVID-19 utire kundu irathie no ngithu twitikirite directives ciothe ira tuhetwo no ngithu andu ira puli twahingirwo mawira na twina mieri na umuthi andu aitu me mucie. Ene irabu maruga ni mehariirie kuigana kurumira mitaratara o yothe ria makoyo ni thirikari makiuga mutugo mweru wa kunyura njohi micii ni urarehe mbica njuru mbere ya ciana iria irerorera aciari makinyua njohi mbere yao. Na hakuna njia ambayo nchi inaweza kusimama wakati tunapoendelea kupoteza pesa za aina hiyo. Tunakusihi wewe president wetu, kwa maana tunakujua ya kwamba una busara ambao Mungu amekupatia. Tafadhali tumia busara hiyo na uone ya kwamba nchi inalia. Turehoya twinihitie muno ati andu aitu maikarite micii mahingurwo mawira mao tondu economy ya Kenya iranagwo ni mundu wothe. Supermarket ni ciahingurire, thoko ni ciahingurire, boda ni ciahingurire, matatu cie wira, andu aria angi mandikitwo mawira mathiaga wira no ngandu itu ni mahingire. Thirikari ithiete na mbere na kurumia mawatho maya ari ta njira ya kurigirira murimu wa COVID-19 ugi wa president ugitanyo kuheana mwerekera makiria. Without doubt there is no room for complacency, because despite our best efforts, the fact of the matter is that the pandemic is likely to get worse in the coming months, and we need to actively prepare for a looming crisis. Girifotera Inoro TV, Jitago Julius Karithi wa Munene.